खुलुमबाय आं कमलि ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 25 नभेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायोबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ आइजोफोरनि हेंथायै हिंसाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय हादर गेजेरारि सान एबा इन्टारनेशनेल डे फर द एलिमिनेशन अफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन महरै फालिनाय जायो बे साना आथोनारि बिथायारि हिंसानि हेंथायै 16 साननि मावफारियानि सम बे सानखौ 1981 मायथाइनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो 25 नभेम्बरनिफ्राय 10 डिसेम्बरसिम फालिनाय जायो जाहाथे गावनि सावस्रि आरो समाजाव आइजोफोरनि हेंथायै हिंसानि गाज्रि गोहोमफोरनि सायाव रायजो राजानि गोहोमखौ बांहोनो हायो आरो लोगोसे जयै खामानि मावनायनि रादायखौ रोखा खालामनो हायो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो स्मल बिजनेस सेटारडे आरो शपिं रिमाइन्डार डे महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों যিসকলে বাজাজ কোম্পানীৰ পৰা বাইক চলাবলৈ ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ মেগা লোন এক্সচেঞ্জ মেলাৰ লগতে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ দাওহাৰু অটো এজেন্সিও দেৱালী ধামাকা অফাৰ লৈ আহিছে দেৱালী ধামাকা অফাৰ 16, 17, 18 আৰু 19 নৱেম্বৰত 4 দিনৰ বাবে অব্যাহত থাকিব লো ডাউন পৰিশোধ কৰি বাজাজ কোম্পানীৰ বাইক যেনে পালসাৰ সিটি প্লাটিনা আপুনি এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আদি আৰু নতুনকৈ মুকলি কৰা বাইকও ক্ৰয় কৰিব পাৰে নতুন বাইকখনৰ সৈতে আপুনি বিনামূলীয়া 5 লিটাৰ পেট্ৰল 2টা হেলমেট সিট কভাৰ 12 ৱাচিং কুপন উপলব্ধ পাব লগতে বাইক ক্ৰেতাসকলক এক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ বিকল্প উপলব্ধ হ'ব কোকৰাঝাৰ চহৰৰ এখন দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে নহয় লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী দতমা উৎসৱ আপুনি ভোটত আউটলেট আৰু ফেষ্টিভ আউটলেট শাখা শ্বৰুমত ওপৰৰ সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰে অধিক বিৱৰণ পাবলৈ এতিয়া 6000399187 বা 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰক